Ježiši Kriste, to bude pálit. Jdu na to. Mlíko. Šediny? Ja ti hovorím, to je to svetlo. Niekto odráža katastrofálne. Šediny? To je to mári, boj. Ja šediny ešte nemám. Ahojte kočky, som Lekataš Norbert z Dvorov a robím v Prahe. Zarábam české peňáze do 30 000 korún do eura budem premeniť v Dvoroch. A som najúžasný muž, ktorý existuje na Slovensku. Smradí to jak popica. Život je pre nás nácťa veľký kalendár. Je mašinka, tvoří se i sklonínka. Jáme, venčína, prvýma kasnaka, Katarina. Děvko, to čo bolo? Čo, jablčko, vočak? Nemám jablčko. A čo to bolo? Veď som to videla v knihách. Napríklad obu. A to poltopánky, vodičky, baganče, gumáky, sandále. Tak to napríklad, by si mohla dať. Pusti si hudbu, rudolky a chod si lasnúť. Ty moje slungu. Treba sebe vypiť a žiť. Papuče a montérky za výhodné ceny. Dobře víte, že nejenom YouTube je moje práce, ale i TikTok je prostě moje práce. A že lidi dělají prostě na schvály. Posílají tam schválně ty drahý dárky jemu a mě neposílají nic. To je docela dost hnusný, jako. A mě už tohleto sere. Mně hlavně přijde, já to nemyslím jako vůči Honzovi nějak zle, ale mně sere prostě, že mně přijde, že jemu to vyhovuje, že dostává ty drahý dárky a že já prohrávám. Moc si vůbec neuvědomuje prostě následky a to mě prostě na tom sere nejvíc. Schudni! Tebe sa nechce schudnúť. Som máš 300 kg pomáli. Však za chvíľu budeš mať 300 kg, za chvíľu budem musieť dojít pro tebe žeráf, aby ťa zviel žeráf z domu, z baráku. To si jak prasa. Že to tak musím povídat, nehněvaj se. Čau Honzo, prosím tě, potřeboval bych se teďko nutně dostat do Německa, šlo by to nějak. Čus, jasný, máš auto, ne? No ale jako to má docela velký háček, ale nemám benzín, že jo, teď jsem to trošičku na suchu, ale tím stavím, že to nedojedu do Německa. To je docela blbý, no. A co tam vlastně vůbec chceš dělat, blázne? No ale já jsem dostal totiž nabídku dělat u Hasana v Drážďanech přímo kebab. No, to zní docela lukrativně, no. Hele, tak to tě tam musíme nějak dostat. Nech mě přemýšlet chvíli. Hele kámo, teď mě napadla jedna věc. Vedela by až do Německa? No jasný, no. Přemýšlíš, že by si to odplaval, jo, nebo? Hele, já bych to neodplaval, já bych to vzal na madraci normálně pod to polaby. Takhle to je. No dobrá. Já tě rád podpořím, řekni mi, co mám dělat. Hele, jednoduše, za hoďku potřebuji odplovat, takže tím pádem za hoďku se setkáme na našem místě dole u Labe. OK, budu tam. Už jsem doma z Bratislavy, Žilka jím krupicu, šovačku, někomu robím chuť z Trnavy. Fajnová krupica, polakovité. Jirko, nevím, hele, můžu občas, jako když jako neposlechne ho, trošku plásnout po tom zadku, nebo mám křičet? Hele, spíše si na něj zařvi. Spíš jenom zvlád, jo? Jo. Dobře. Ty nějaký fyzický tresty, to nech na mě asi. Trošku mě to překvapilo. Z toho hlediska, jako že by do toho šla, jako. Já třeba jako osobně jako k ostatním dětem bych si to, nebo k cizím dětem bych si to v životě prostě nedovolil, jako. Jdem na letiště? Nikdy jsem neletěla a strašně se bojím. Jako já fakt poletím do Stockholmu, jo? Tak daleko budu od domova. Bojím se. Vůbec nevím, kde jsem. Nevím, kde je Stockholm. Já nevím. Se řekne anglicky nebe. Sky. Sky. No, seš blízko, ale je to sky. Ukáž. No. Ale ne, to se píše sky, ale čte se to sky. No, proč se to píše sky a čte se to sky? No, protože je to anglicky, tak dál. Aha. No, tak pozor.
Kočka. Ket. No, Dášku, zase seš vedle, jak to jedle. Je to cat. Aha, jo, tak děkuju, ale to nemá cenu. Je lepšie byť bohatý alebo slávny? Je lepšie byť čestný. Vodka či voda? Aj vodka, aj voda. V nedeľu na obed rezeň alebo pečené kura? Rezeň a kapusta. Letieť v stíhačke či jazdiť v tanku? Ja som v BVPčku jazdil ako v základnej službe. Umyť radšej riad alebo podlahu? Riad. Hovoriť do konca života pravdu alebo radšej onemieť? Treba slúžiť pravde a spravodlivosti a to som robil celý život. Čo by podľa vás malo byť na prvom mieste v národnom menu? Pyrohy brinzové. More alebo hory? More. Chceli by ste radšej vziať späť hocičo, čo ste kedy povedali, alebo počuť každý rozhovor, ktorý je o vás? Vždy som hovoril pravdu a preto som pre mnohých bol nepríjemný. Patrí ananás na pizzu? Ananás mám rád separátne. Opraviť alebo kúpiť nové? Opraviť. No, dlhšie ste ma nevideli. Aj ste ma trocha ani necítili. Ja to viem. Chcem sa vám ospravedlniť, ale srandujem. Nie, mal som toho proste dosť. Aj svoje osobné veci a jedno s druhým. A potreboval som si oddychnúť. Od vás. Veni si ma vyčerpali. Takže som si musel oddychnúť. Takže iba toľko k tomu a som späť. Dokola rozprával to isté, tak ja už naozaj neviem. Kyslíkové bomby. Krása! Toto sme od vás čakali. Toto sa dalo čakať. Toto bolo veľmi, veľmi nádherné. Svätá Mária, Matka Božia. To už ako, to bolo také. Ale to bolo presne to, čo som čakal z tej situácie a presne to tak prišlo. Ale presne, ja som si myslel, že sa to stane. To bolo moc. Idete do divočiny, kde budete aj spať? Odtiaľ pošiel. Mačetu? Mačetu nemám. Budicu? Nemám. OK. Kola v prírode, presne. Trblietavé plávky som si presne zbalila na odplašenie opíc, krokodilov, jašterov. Čo je za les? My sme si zobrali pivo. Mám ešte nejaké špekačky alebo niečo také? Kde je toľko ten Radkus tu, Jenny? Spomeň čerta. A čert tu. Takže si bol Tarzan? A tak, už mám také skúsenosti. Keby tu bola moja mama a zahrala nám všetky tie pesničky na akordeóne, to by bol riadny rustacký bašavel. Počúvaj ma, ty, babe. Neviem, ja už len pozriem na teba, sa smiem. Radko, nalejme ti sa pohárik, no. Čo si nepamätám, to sa nestalo. Svoje veľké hudobné ambície má aj karaoke spevák Tibor. Ako správny hitmaker zacítil potenciál situácie a nahnal Julku s Maťou do štúdia svojho kamaráta. Výsledok nahrávania a krvopotných úprav v počítačovom programe chce odprezentovať všetkým svojim najvernejším fanúšikom, čiže Mati, Julke, tete, strýkovi a sesternici. Ahojte, ahojte. Tak teda všetci sme tu. Tak vypočujeme, že čo sme dneska nahrali. Тека прус, где-то очень мало. Родилась, не встречается. Takže ahojky lidi, melonkové a hej. Chtěla jsem tady upozornit. Instagram, Facebook, TikTok. Nepište mi žádný kluci, nezajímá mě to. Jo, nemám prostě zájem. Seznamku nemám, už si ani zakládat znova prostě nebudu. Jo, co se děje momentálně v mém životě, to vám nepovím, protože mám právo na nějaké soukromí. Dobrý vývar som dlho nemala. Dobre, však. Výborné. Pomáš, nemusím variť hlavne. Som sa snažila s ním komunikovať, mala som pocit, že to celé ťahám ja. Kedy si bol naposledy tako na večeri s niekým? Fú, ako myslíš takto, ako s dievčaťom? Nepamätám. Ja mám rada, keď to jedlo hrá farbami a keď je tak pekne nadizajnované. Rozprávali sme ako o tom, že čo nám chutí jesť, čo nechutí. A doma si varievaš?
Či ani nie? Ba. Hej? Áno. Napríklad? Čo ma napadne. Hej? Taký steak alebo nejaké takéto jedlá. Mhm. S rýžou mám problém, tak radšej vtedy zavolám mame. Ako máme ju uvariť. Adam okrem toho, že je pracovitý, tak vie byť aj galantný, vie byť taký gentleman. Keď mám byť úprimný, tak som sa veľmi nenajedol. Bolo to chutné, ale málo. Budem v pozícii slúžka pri peci a variť ako ich gazdina, tak som si povedala, oh my god. Tak nebaví variť týmito panvicami s celou pecou. Už dnes mi to končí, posledný krát a mám celé varenie. Ja si varím doma, ale skôr som taká, že nie je táto akože gazdina, čo má rada zabíjačky a neviem, aké sviečkovú knedle spraviť kapustu jedno druhé. Ja som skôr taká, že šalatiky, lososiky, šalát Cezár a takéto proste lahučké jedlá do žalúdku. Tu máte ešte tie huby, hej, kto chce. Dobre. Dala som to zvlášť, lebo neviem, kto chce. Netrávim svoj voľný čas pri varení alebo pri pečení. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Ceznak? Ceznakovú vodu? Ja. Karolina, buď taká doba, podaj ma pišuj. Dobre je to meso, nie? Na moje pomery ja som so sebou spokojná a dala som 100% a to, že to trvalo dlhšie alebo že proste niekomu nechutilo alebo čosi, it's not my business. Idem sa prezuť. Ty už si mal byť hotový, ty dedo. Za 60 ročný typek tu čaká. Ja neviem, čo tento zasran turistku, jak mu jednu strelím, tak krvavý sopel ti skočí za uchom. Ideš si už dať čizmičky, pánko? No, ešte, že tak. Ja tak, Adam, ono sa človeku nezdá, ale Adam má 40. Tak ja to rád vždycky zveličujem, že máš 70 a tvárim sa, pridávam rôzne geriatrické problémy. Viete, jak by som chcel vyzerať? Jak Boris Valabik. Počúvajte, Boris Valabik, pre tých, čo neviete, to je bývalý hokejista, policajt, 2 metre vysoký, krásny svalnatý namakaný. Poviem to takto, keby mi Boris Valabik vrazí jazyk do úst, odsotím ho, ale zmačknem si ten cecok. Gen Z slova. Čo to znamená slovo drip? Drip? Keď má niekto na sebe dobrý drip. Tak si prižmuril oči, podľa mňa, že to je taký coolový nejaký, že dobrý. Ale čo má na sebe? Drip je niečo vlastne. Outfit tomu hovoríte? Áno. Outfit? Áno. Tak má dobrý outfit. Keď má dobrý drip. Tak je drip. No, či má dobrý drip, či je drip? Nie, má dobrý drip. Má dobrý drip, OK. Myslíte si, že ste Sigma Male? Sigma Male. Sigma? Male? A to male tam bol? Áno, male, to je muž, akože Sigma Male. Alebo alfa je, že vodca. A Sigma je akože taký, že on má že vlastnú kolaj. Ako ja mám na 100% vlastnú kolaj, ale neviem, či som Sigma Man. Počúvaj, víš, čo mám ja, aký opasek? Že free of all average. Áno. A ten opasek nosím 26 rokov, odkedy ho Pavlinka kúpila. No, keď som free of all average, tak som podľa mňa čistá Sigma, ale neviem, čo znamená Sigma. To je strašne cool. Či? Ale áno, to je Sigma, ale to je pozitívna vec, keď je Sigma, ale to je veľmi vzácne. Slovíčko red flag. Red flag to vím, tuším, to je také, že to už je moc, to je za hranicou, ne? Je taký výkričník na človeku. Čo je povedať, že tvoj taký red flag? Na kom? Na tebe, že taký výkričník, taký, že... Na mňom? Áno. No ja som sám red flag. Takže to ani nevím, kde nemám red flag. Wakey, wakey. Maniac, 나는 빠진 것처럼 미쳐 maniac.